Uvaženi sugrađani, kao što smo i najavili, krenuli smo u opremanje naše javne kuhinje, obzirom da danas kreće otvaranje i danas i zvanično krećemo da posećimo svih onih 30 porodica koji su se zaključno sa današnjim danom javili za našu pomoć. Danas se nalazimo u selu Lovci, nadomak Jagodine, gde smo došli kod jednog uglednog srpskog domaćina, Saše Jovanovića, koji je donirao 100 kilograma krompira za našu javnu kuhinju. Pored Saše Jovanovića, naš prijatelj i drug Marko Bulatović je donirao brašno, naša volonterka Ivana ulje, suvog mesa, mlevenog mesa i brašna, tako da za nedelju dana smo obezbedili sve ono što je potrebno za javnu kuhinju. Znači, za nedelju dana imamo namirnice za svih 30 porodica koje ćemo na dnevnom nivou snabdevati hranom. Odavde krećemo do naše javne kuhinje i krećemo u zvanično otvaranje iste, a rad na terenu nikada nije ni prestajao, tako da danas nastavljamo da tretiramo i da pomažemo sve one porodice koje smo do danas i tretirali i pomagali. Još jednom apel, ostanite kod svojih kuća, postoje oni mladi koji će doći na sve adrese da vam pomognu sve što je potrebno. Ako već i morate da izađete, što nije preporučljivo, obavezno maska na lice, rukavice na ruke i što pre završite poslove koje imate i opet kući. Svako dobro, do skoreg viđenja. Uvaženi sugrađani, evo treći dan od kako radi uspešno naša mala kuhinja za pomoć našim najugroženijim sugrađanima, našim penzionerima i svim ljudima koji se jave na one kontakt telefone koje smo stavili za pozive. Treći dan već radimo punom parom, treći dan već iz ove prostorije izlaze topli obroci za sve one ljude koji su se javili na naše kontakt telefone, a ono što je najbitnije napomenuti jeste da Jagodinci nestaju. Danas smo imali jednu lepu donaciju od našeg prijatelja i brata Ivana Nikolića, koji je donirao 20 kilograma luka koji ćemo utrošiti u našoj kuhinji. Još jednom pozdravljamo sve one ljude koji su nam pre 3 dana izašli u susret i donirali sve ono što su donirali, našeg brata Olivera, Ivanu, Marka Bulatovića, brata Koleta, znači sve one ljude koji su izašli u susret i pomogli u ovim teškim trenucima. Mi nestajemo, prvog dana smo imali nekih 7 obroka koje smo podelili ljudima, danas je to već brojka od 30 obroka i verujte nam da ne postoji veći benefit nego kada vam se ti ljudi zahvale i kada vidite u njihovim očima zahvalnost za sve ono što radite. Naš posao je da u ovim teškim trenucima budemo uslovno rečeno na ulici, naš posao je da posećemo naše najstarije sugrađane i naš posao je da u svim vremenskim situacijama i okolnostima budemo tu za naš narod. Naše najstarije sugrađane, naše nešto mlađe sugrađane i one najmlađe sugrađane molimo i apelujemo da ostanu kod svojih kuća, a mi čiji je posao da ih obiđemo, obići ćemo ih, rade to i neke druge organizacije i mi smo ponosni na to što i druge organizacije idu našim koracima. Apelujemo na sve ljude da ostanu kod kuće, a postoje mladi naraštaji i neke mlađe generacije koje će doći do svakog stana, do svake kuće koje se i prijavi na kontakt telefon. Još jednom apel, maska na lice, rukavice na ruke, ako morate da izađete iz kuće, ako ne morate da izađete iz svoje kuće i svojih stanova, ostanite u istim. Srdačan pozdrav, do nekog novog uključenja.